Badwam TV Badwam dwumadie so ye de radio asese nenso o me hu adenkyenso mafefe kase ne ye didi kan wo dwumadie so ne etodwo mu bi ya wo beti ni kopa kase ye be hye bosome foforo mu de na afu obo ekosoro ye de honsam no ebebro Ghana Health Service so enene ye wo mu ya pa se ne ye be wo akora nenso afiri mu o mabo ho dawuro ye ho niema nenso saade no ekoso eno ni sembi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase wo show me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV ye 280 or YouTube Adom TV Tube kase no etwagu me di afia amankwa tamaklo afia ni DMT said nsam chemo ankasa etie Executive Secretary the Chamber of Petroleum Consumers Eyekopak ye Dankana Moa or the atuja say one hwe ni esibo so me foforo mu afu obo ebekosro Adom TV etwaso me no ka say sidi no na ho oden emmoa se bosumi ntamunie na obi kotfa fango eba oman yi mu na emeze $10 million no de koto ya na onya 125 million Ghana 12.5 no an ko timitua nipa na okoto fango no won nchen no timitua neka ene dollar na sama ne muzo akoduru be 15.5 enti 125 million na nka wode to $10 million for fango akofa aye no ene no be hia 155 million 30 million na abeda so enti Ghana for betimi de omani ebubu ebo no be kosoro na ochefo fry ebesimo no enu nti na meka se ya nhwe endi ho dwuma na tankafoi strike yi ya nkole ne off na yekosi na ochefo from na omo so afango no ye omo de ano so de omo ho gimu say look ade no cry ebo no ye twen 2 days e be kosoro enti ye ntwen ne nkosoro ne aton a na is a hoarding enso so bebe mu no sebe petrol no cry be ko no nya bi cry anto obesa bet sorry no na ebo no so asama ne mo so enti we are between the devil and the deep. There must be a solution today. If there's no solution today, na strike way, Ebora weekend anymore. I mean, you need a Edwada Ghana for your home address. I want to share what do ya Ghana Health Service and Penny 4 day atona kwan so e wo ma wo emu ensemo no still birth e ya dia eguso ekọ esura wo mu anyintumo wo mu hu ni enti wo mo share dwendwen kwan ya wo mu befa so na de wo mu ye so wo bekoso ayiri mu den. I agree with you, Regional Director of Health Services, distinguished ladies and gentlemen, that it is time to do different things and to be bold to do things differently. Because we've seen that the decline we want to see in newborn deaths, in stillbirths, in maternal deaths is still stagnating. We want to see a sharp dip. And so it's time to be bold, to take on innovative interventions that can give us the change we can be proud of, really proud of, and stand up to. I want to assure you of my very full support. Buno East Director Emma Ghana Health Service, Dr. Fred Adumako Boatin, and Sudin Semse Netuja. Buno East, last 2020, and cry serve you your poem. And yes, one no akopon mu wow go kama se so akra no na enkwani ni mu 435 offer 2021 445 offer 2022 409 offer 2023 450 I say since it just say I see you be between na from and then that's our project we dey agene ho Adom TV kase na oguso ehwe na leader Emma Hopes na doye legal team na wasa ye pani kan movement for change ho lawyer Boabia Samoa se ora Hopes na doye chia ye che no de ni na no ye se aban ni hye bi a wo ye no watwe Ghana for ya adwene afri niam bi a won suso se aban no ya enye a Ghana for ka ho asempa no and I said that they actually hopes na do you know. Enra say they no eko share aposifo enu do fear den ko wura mu wo court a yama ne bill ho and this answer me etuja.
Oma ba begin on na so no mtimi duedue mu ne yehu se de ekono sebe so ani a enyina ebehu na de omeye na no pay de na etro kan kakra so ani sa SML report about SML no aban no sone so no de na mu ede kakra no ehwam kakra no bae na eno achi no na manfo wo no twede sa se yesrewu jemu na yejemu no yehu se nkoye na snit de no nsusu emu ewrem pa ntisani mani mienu no abanja na edi ahimu a bewie achi na neto atwi nti onya bibi di famu a na chese amanfo adwene afri so nti ene kwachi hopsin no no akoka asem wi esi ye mfie mpinu dunsia asanza atugada se ehweza orkodo na oyaza ura hopsin adoezi afipo na obohuresi abano kondo osande ohunboni bi a waye nti a ode wozene faza wozene afemu no na se ye omunsu se hopsin obejai kasa ene omo akopem ho asem hopsin na minim no we kakape na aka no obehuresi omko ho obeyi omho adwuma kasa enti emwa omkra asam ne ba court no movement for change adofu bebre na waka ho a obeja owura hopsin adoye ewo court say siaze wetu asam no oza share June da otia eduani siam kire 26 June na obesa na afre asam no bi ye ma asam no so consumers Copec Dankanamu say tanker drivers one more strike na de ebe ha dwen pa wo fuel stations ahodo no na ban no hwe na won sika na wo mu hia no onfama wo oni Adom kase edi nkomoye strike na mejidi sera afo no so enya call in of utie omo kasa ne omo postring na esusan so de be ma ye ni bi ne se petrol na war system ne mo no bedru be bunya bi kra nto because stations no omo tanks na chef omo no contain limited volumes enti oton wie na car na de be beba no so ma ye de a obekono na bi ni ho nti sere ne ye sere se driver fo yi ne mpanyimfo esi nkonwa awie yi abodwoye ebeba na yebenya solution sebe ya enkosi ochina no pa na nkoma hyase load petrol no e de cost stations ahodo no na Ghana for enya biato amyasuma adwe the authority mpanimfo sankwanhie si ye January dikosi April bosumi afi mu no enipa ye nam so ato na nanom nsia do 829 public relation officer war National Road Safety Authority Pel Adosu Setakle ono na ni Adom kase edi nkoma wo kire se wo de toto afre se ho a afi de na ekwa ni mu dodo Adom TV etwaso for wonam kwan wana wo twa kwan mu aka ebo won no afi de 779 afi a etwa mu de 797 na chese no so by 2.26%. Nti wo hwe kontabo a mede gu ho yi a yenya from MTT there reported cases of total crash nipe wuye nipe epraye de car ball wo ani ahyen dodo no na kire se ni nyina indicators no nine de so te emayen kakra na nipa ewuye ena eno no ekosoro by 12%. Wodi futuo ema ahyemkafo se wo mo anya hweye pa se wo mo ebehwe ama kwanhia abrase no sanso ede to aban nanim sene akwan awodo no wobeye na kese sene akwanhia ebeba fom all over the country your outrage your court terminals your star driver for your ba men pentemuko tie asemu no na ya asemu ne yefo sanso na your advocacy on dualization esan se akwan no se wo dualize na nipa ni dispute na BBC a se ekwan no ye dualize na nipa lane ba akono emba the other one mu a so no nkwan e pra no nkwan e pra on involve other vehicle into dualization na kwan na ya advocate aban dualize wo free Accra to Cape Coast wo say ya start a ye biemu Accra to Afrao ye biemu Accra to Kumasi ye biemu ya de papa ye be stress ejuma no be yentem. Enipa mienu afrimu amebi nso apra
won kwanhia esi ye wo gomua asem brofo ye wo gomua west mensim wo mfimfin mantem ye wini ba man kesim kwantempon no so adom kase etwoso with the one ameti say tire pie and to meti say tire na pie no afa meti tuo me meti say brain na me say na me sorry ya me di me ka me ba ya no ana car no red car bi Sprinter red one you see of doko car 09 or the abatwi fence ediem ama enipa ewu no atwanse na nipa mienu die na de ya ne say tie ne pa no back tie otia brake enti nkoni se otia brake na speed nso enti brake na otia ya no ana car eyi no enti car ne yese nka ya dane na enue na esi kwan ho no edan first dane na eba dane na do ko hit ani nti omo ti sa side na ebo dwenu je omo nyina die ala sepa e prafa na egu ha obi wa ni mu abu ebi chese basa jo champo de moja na egu ha se wutwe fom ha obo se on the tisin se fom je wa hand de ne sani na amu ate se de ya hye de chinchim ade bia ya bobo front no chese basa anya de papa nka wo se enti yesrem a obi an ne de hye bia tu akra se otu kwan ya no pe na ofi akra ebesia akwata kra de kwan so no a on kodu ye no ntin nka yesrem mo omo modin na on pe na chira kwan Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pe ye de si asedan koma Awurade nso mfa nkomra somdwiem ne mum kwaso ne ye ne yentena na da obon no krata aka yensa ne online de de abro akwanya ne banso ye de phone lines ne beto ho na so de wo de abeka ho ye kwa basisi ayenche